Kilai Seng Bakin Thubya Confederation of Free Boy People, Meghalaya People's Unit Forum, Meghalaya People's Social Organization. Hadian bakila yoy ka jing ujor naki katto kat niki padba halor ka jing don ki bre ki bakrong pizza naki kalikit merat kum ki masi ki muat bat ki wei kalapen long ye kite ki lightly ki seng hapok ka jing lam khamat uba bandari renta tiang u president ka CORP but u Samla Jackson sotun u president ka MPUF Riboy District lem baki de khojong ka MPSO na Riboy District banlit kendoy u deputy commissioner ka Riboy District hak arpu lightri u jeliu ar hajar arpu ar man pen ngoyo u halor kani kamat bad nakaliang jikite ki lightly ki seng kila dawaru badai bandonno da ka veterinary checkpoint khnang man pentik na ya ka kocak kia kimrat bashalan ban bam do nakaliang ka jungi ikwa bandon ya ka veterinary checkpoint lane ka bagi doktor kin check ang teh spot namar ngai ba kita ki masih ta ki moj ki balek nyam tip ki moj ki le chai ni ang teh abang iwan kidon pelok ke ba ku boring ai ring video ni kidon ki moj chibon ha ten ring asolunga ba ki moj ha la odi ki moj ha ka jela ka jungi rikasi nampat ju da sngo than ba kita ki khasi jungi ke bam do moj ten ring ki moj ki le chai te ki masih ru ha ki don hante ki masih ki la banyak ki jela ki la banyak sino ngam tip tang ban rei ke ke bangai ke long ba ki doktor jeng veterinary ngam i bikin don hante ne ke state government akan urkom kan le ya kata ngam tip dan rei nakaliang ke jungi ngi dawaru ba ya ke veterinary checkpoint ke di bendon hante spot lada government ke tip ya kan ke yo ba ka don hante te subha ban bu lang ya ke veterinary department bikin check i ki merat lada kale ya ke jela ke jungi ne lada kale baru subha ba kin bu ya ka veterinary department hang tai ke bangi kundu tai bisi ke long ba kadon ka jing krong pisa na kita gi bru betri yang ne kam khayi masi ki ba khayi masi khayi mo ki don gi khna ki ba de nang ni na por boy district ki ba wat ki banyak kali kamai nya trok yu ki complain chingi tadin bang yo ya complain dengi yel de bang tre ke ne ke ngim da tip ha dan re ke bangi ya kundu tai bisi nyo bangi kren sai bisi ke long lada pi pelai lot ya bro lada khang lut ya bro ndai ba kan long siliang mo lada siliang kan la siliang syak krong pisa kata ka jing krong pisa ro ka bang complain ka bang yo long ndriu hajar san spa ndriu hajar te ngim yo receipt yo ga ngim yo ta ngim tip kan ka pisa kali chei ka de government revenue na ka kali chei kan ka pisa ka bang ngi nakaliang jung ki wat kitu ki bru ki batre to kamro kim tip ten re ka bang nakaliang jung ngi sngo ba kerensai government lada pelaj solun sar ya bro ki beduk besuk ki betre itu kam ki mat ya kamai lang ndai bendan kita ki bahe kin lat ki baret kin ngat ban siu bisa sekta ki bro ki bukrong ha ki surok national highway dan ringi ke pat ki district administration ban sim kya gane dan nakaliang disiru la kulan ta bo unsa sim kya unsa pej bahai gane kam ban penjak sekhmat khang ba nang ni smat kan dan sukum kane ai ba lada ka ke bang munwang lada pelaj lo je bro lada khang lo je bro de tang kata he nakaliang jungi ya don lang gini perlok ti ba ya wan lang bani kendu DC tadin minglayo ka juap ni DC di ong mengin sapa ban pej kini ki kam lada khang makanya bej aku ke district de tang kita he nakaliang jungi to nakaliang ko junga dengan de presiden junga ko sten ta kidon ki perlok nak MPSO kidon perlok nak MPUF ki ba ya don lang ne mo ki ba wa lang banya pensko ya kan kam long ba ndai ban penthut ken haba veterinary business tu nakalang jungir ngin penthut mo haba veterinary business mano ngin penthut tang ba kade banya da kalenti kan ndai ban long silang mo silang yo kam dai ban long ta ya be bro kata ga keren jungi DC